niwitegereza iyo foto neza urasanga uyu mugabo umuzi. Ni Ishimwe Dieudonné wambaye nka Prince Kid. None se tutagiye kure ibi wabimenye? Amategeko aba yarabiteganyije. Ese umuntu adahari ikimezo cyarabaye itegeko bigende bite? Yes. Hari gutanga impapuro zo kumufata niba ari mu mahanga, hari gukorana na Interpol n'igihe Interpol ibereyeho. Ishimwe Dieudonné wambaye nka Prince Kid yafatiwe muri Amerika. Ubu niyo nkuru igezweho, niyo nkuru iri guca ibintu ku mbuga nkoranyambaga. Nyuma y'igihe akoze ubukwe agahita ava mu Rwanda, amezi yarabaye menshi nta n'umwe uzi aho uyu mugabo ashakishwaga n'ubutabera bw'u Rwanda uzaherereye. Gusa kuri ubu amakuru ahari aravuga ko Ishimwe Dieudonné w'imyaka 38 wari uri gushakishwa n'ubutabera bw'u Rwanda yafatiwe mu mujyi wa Fort Worth muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Umuntu arashakishwa ntaho yagiye ari yaranje akajya yihisha ariko rimwe na rimwe wenda twaye imodoka. Yafashwe ku itariki 3 z'ukwa gatatu 2025 nk'uko byatangajwe n'ibiro bishinzwe abinjira n'abasohoka muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Abantu benshi ku mbuga nkoranyambaga bakomeje kugaragaza amarangamutima y'agahinda ndetse n'umubabaro ku ifatwa rya Prince Kid. Bamwe bati yararenganye, abandi bati niba hari n'ibyo ashinjwa nagirirwe imbabazi, abandi bati yaragambaniwe. Hari n'abari kujya kure bagakomoza no ku mugore we Iradukunda Elsa, bati ubusara bahata umugabo wari muri gereza. Benshi mu by'ukuri bababajwe n'iyi nkuru. Noneho udukurikiye iyi nkuru y'ifatwa rya Prince Kid uyakiriye ute? Nawe birakubabaje? Tubwire muri comment. Ariko se byagenze bite uyu mugabo wa Miss Iradukunda Elsa wari umaze iminsi yaraburiwe irengero afatwe? Yafashwe ate? Nande? Byagenze gute? Dore operasiyo yose yo kumufata uko yagenze. Reka twinjire mu isomero twegure inyandiko maze nkubwira akantu kandi ukuntu ibi byose byagenze. Njye nitwa Aniki, nguhaye ikaze. Mbere yuko nkomeza ariko nizeye ko wamaze gukanda like kuri iyi video. Niba kandi ari ubwa mbere ugeze aha, kora subscribe kugira ngo utazongera gucikwa n'ibyegeranyo bicukumbuye ndetse n'inkuru z'urukundo nziza tubagezaho hano ku isomero. Reka twikomereze. Nibyo Prince Kid yafashwe, ariko mbere yuko nkubwira uko operasiyo yose yakozwe, reka mbaze nkwibutsa ibi bintu. Byose byatangiye ku itariki 13 Ukwakira 2023 ubwo urukiko rukuru rwakatiraga Ishimwe Dieudonné igifungo cy'imyaka 5. Aha ni mu rubanza ubushinjacyaha bwari bwajuriye icyemezo cy'urukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge rwari rwamugize umwere tariki ya 2 Ukuboza 2022. Urukiko rukuru rwahamije Ishimwe Dieudonné ibyaha byo gukoresha undi mibonano mpuzabitsina ku gahato no gusaba cyangwa gukora ishimishamubiri rishingiye ku gitsina. Ishimwe yarashyikirijwe impapuro zimusaba kwitaba nyuma y'icyemezo cyo kumuta muri yombi cyatanzwe na guverinoma y'igihugu cye nk'uko abayobozi ba ICE babitangaje. Aba bayobozi ba ICE bakomeza bavuga ko ubushinjacyaha bw'u Rwanda bwatanze icyemezo cyo kumuta muri yombi kwa 29 Ukwakira 2024. Kuva yakora ubukwe agahita ava mu Rwanda, benshi ntibari bazi irengero rye, ntibari bazi aho aherereye, ntibari bazi ngo akora iki, ari mu kihe gihugu. Nyamara Ishimwe Dieudonné yari atuye Fort Worth muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, nubwo nta byangombwa yari afite byemewe byo kuhatura. Gusa yari yarinjiye muri Amerika mu buryo bwemewe n'amategeko. Uyu mugabo yatawe muri yombi bigizwemo uruhare n'amakuru yatanzwe na FBI. FBI ni urwego rw'iperereza rwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ikigo cya ICE cyavuze ko Ishimwe Dieudonné aba yagumye mu maboko yabo mu gihe gitegerejwe icyakorwa. Ubwo mu byumvikana ari kurebwa niba yaba afungiye aho muri Amerika cyangwa yashyikirizwa u Rwanda akaza gukurikiranwaho ibyaha ashinjwa. Ariko se mu by'ukuri ubundi Prince Kid akurikiranwe iki? Uyu mugabo wahoze ari igikomerezwa ategura irushanwa rikomeye rya Miss Rwanda, byagenze gute kugira ngo yisange akurikiranwe n'ubutabera bw'u Rwanda
kugeza n'ubwo ashyirwaho impapuro zo kumuta muri yombi. Byose byatangiriye hano. Nzibagirwa ko Muheto yanyimye happiness, Muheto yambwiye ngo utamufiriwe. Aya majwi hashize imyaka irenga 2 agiye hanze. Ni amajwi ya Minsi Nshuti Muheto Divine waje kuba Miss Rwanda 2022. Aha yaganiraga na Ishimwe Dieudonné wamamaye nka Prince Kid, wari uhagarariye kompanyi ya Rwanda Inspiration Backup yateguraga irushanwa rya Miss Rwanda. Nta majwi yari koroje, aho Prince Kid yumvikanye ari gutereta Miss Muheto avuga ko yamwimye happiness n'ibindi byinshi baganiriye amutereta. Aya majwi rero niyo yashingiweho ndetse aza no gukoreshwa mu rukiko ubwo Prince Kid yashinjwaga ibyaha bitandukanye birimo ibyaha byo gukoresha undi mibonano mpuzabitsina ku gahato, gusaba no gukora imibonano mpuzabitsina ku gahato no guhoza undi ku nkeke bifitanye isano n'imibonano mpuzabitsina. Mu kwezi kwa 12 2022 nibwo Ishimwe Dieudonné yari yagizwe umwere n'urukiko. Urukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge rwagize umwere Ishimwe Dieudonné wamenyekanye nka Prince Kid waregwaga ibyaha byo gukoresha undi mibonano mpuzabitsina ku gahato, gusaba no gukora imibonano mpuzabitsina ku gahato no guhoza undi ku nkeke bifitanye isano n'imibonano mpuzabitsina. Gusa aha ntibyari birangiye kuko mu mwaka wa 2023 ubushinjacyaha bwarajuriye Prince Kid yongera gusubizwa mu nkiko, ndetse ku itariki 13 z'ukwa 10 2023 Prince Kid yongeye gukatirwa gufungwa imyaka 5 anacibwa ihazabu ya miliyoni 2 z'amafaranga y'u Rwanda. Uru rubanza rwari rwapfundikiwe ndetse urukiko rwagombaga gusoma icyemezo cyarwo tariki ya 30 Kamena 2023, ariko biza gusubikwa bitunguranye kugira ngo hazaburanwe ku bimenyetso bishya byatanzwe. Ibi bimenyetso bishya byagombaga kuburanwaho tariki 14 Nyakanga 2023, ariko nabwo urubanza ruza gusubikwa nyuma y'uko uregwa cyangwa se Prince Kid n'abanyamategeko bamwunganira bagaragarije urukiko ko bafite inzitizi zishingiye ku kimenyetso gishya cy'amajwi cyatanzwe n'ubushinjacyaha ndetse n'inyandiko isobanura iby'aya majwi. Uregwa n'abunganizi be bavugaga ko ibyo bimenyetso byashyizwe muri sisiteme bitinze ntibabone umwanya wo kubiteguraho, bituma urubanza rusubikwa rwimurirwa kwa 15 Nzeri 2023. Prince Kid yitabye urukiko nyuma y'ibyumweru 2 akoze ubukwe na Elsa Iradukunda nawe witabiriye irushanwa rya Miss Rwanda rya 2017 ndetse akanaryegukana. Kuri ibyo bimenyetso Prince Kid yireguye avuga ko bitumvikana uburyo amajwi ubushinjacyaha bwatanze, bavuga ko yafatishijwe telefone y'ubwoko bwa iPhone 14 afatwa tariki ya 16 Mata 2022, kandi iyo telefone yarasohotse tariki ya 7 Nzeri 2022. Prince Kid yasabye inteko iburanisha kutemera akarengana kandi yarashyizwe mu maboko yabo. Gusa ubwo busabe bwe ntabwo urukiko rwabyumvise kuko ntibyarubujije kumukatira igifungo cy'imyaka 5 n'ihazabu ya miliyoni 2 z'amafaranga y'u Rwanda. Nibyo Prince Kid yafashwe, bari mu maboko ataraye Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ubu nizo zimufite. None se ni iki kigiye gukurikiraho? Ese arazanwa mu Rwanda ashyikirizwa ubutabera? Ibyo njye ntago mbizi. Icyo nzi neza ni uko nsoreje ikiganiro cyacu cy'uyu munsi, ariko mbere y'uko nsoza gato reka nkwibutse gukanda like kuri iyi video. Niba kandi ari ubwa mbere ugeza kora subscribe kugira ngo utazongera gucikwa n'ibyegeranyo bicukumbuye ndetse n'inkuru z'urukundo nziza tubagezaho hano ku Isomero. None se ibyo operasiyo ya Prince Kid wowe urabyumva ute? Reka duhurire muri comment maze nawe utange igitekerezo cyawe. Wakoze cyane kubana natwe, Imana ikurinde.